Here we go. All right, give me one thumbs up. Let's go. 1, 2, skip it. Oh my God. Yes, yes. Oh my God. What the heck? Who is this girl? Come on, where did she get it? Oh, for the royal family. Oh, he whakahāngai I te reo ki ngā rangatahi ki te hunga mā tātahi. O tira, mā tērā, e rere ōpaki ai, e Māori noa i ngā huatanga o tēnei ao, kia rātou, mā reira. Mass groups that have turned up, we can see that there's definitely a need for te reo Māori to be spoken, not just inside the classroom, but also outside in our wider communities. A lot of schools here are pretty confident and pretty fluent, and they're willing to help other people that are on the orange band and green band to help them speak more. Te whakawhānui I te kōrero me kōrero tēnei reo rangatira, te tautoko me te awhiawhi, te tautoko mai o whānau, iwi hapu, ai. Titi goodbye. It's helpful, Yeah, I learned about my identity and like believing in yourself and strive for what you want to achieve. And just go for it, just go hard. Us as te iwi Māori need to at least speak te reo Māori to whakawhānui a mātou, hei whakaora I o mātou reo, and that's what I've learned, to be passionate about who I am. Kaua e mataku. Kia puta au whakaaro mo te ao Māori, mā tēnā ka piki anō, ka whakawhānui anō I te ao Māori I roto I a Aotearoa, and tēnā pēr ki te ao whānui nei. Hai. I've gained some hope from the summit, from seeing Rārangat Tahi speak and kōrero and have ideas. I haven't spoken Māori this much for a long time, and just being around people who are just speaking Māori is good. I te papatahi I te wairua, I akoa hau, I etahi mea hau, e pā ana ki te whakarawaratanga o tō tātana reo rangatira, a koia ko te reo Māori. I ako a hau, I etahi atu wei me ki te whakawhanaunga ki etahi atu kura. I think it's important that rangatahi get behind initiatives and start to create some for rangatahi and by rangatahi, because this will draw in more rangatahi. Look, I hope that this becomes something that we run every year, because I think next year will be overrun with rangatahi who want to be a part of this kaupapa. I te whakaro ai pēnei. Mena I tipu pai ngā rangatahi, e ahei ana rātou ki te whai te ao. Nā te mea ko tēnei tā rātou ao. Ko te wero ki a mātou, ngā matua, ngā pākeke, ki te whāngai atu, ngā mea kato kia haumaru, kia tū pakari rātou ki tēnei ao.
Cool. Awesome. Thank you.